Diaing kaninya lu itu balik-balik cuma cerekan di kolot aing kan sangat teh kamari teh dua ya dengan dinas peng jangan ini sugan khawatir he jangan aduh bugil gara-gara siata bongkar leungit ah kelas ini Lo keras na masalitik ba ay nangalalitik ka ng si palingan. Ya, sebenarnya na. Hindi na maho, ay malingan. Iyo, sabrang diparak, lauk diparak. Bubu sabrang oraken, lauk lalu tiken. Hei, hei. Tapi ayo hit, sopoe. Bisa ngendi. Wah, di sepongkel. Nyawa tuh, udah goreng-goreng itu jangan lagi mah gua aja gitu nyawa penharta. Ini terakhir nak. gulung tajeng adisya Oh, ada bayaran aing. Tetenya pan sia teh jeung aing. Alak kalapa nasi bom-bom. Nanya ke nasi bom-bom tawasit. Pan urang mah geus dua ngalak kalapa. bantu naiknya tuh Dulu balik. Nah, kandi. mana tuh Nah, kandi udah kos kitina. nah Borong-borong. gorong-gorong dia ngayas Meja-meja teh. kan dengan bom-boman Aing penasaran desa anu ngarampok lauk lauk ikan itu. lah wadul melak lauk nih hanteu sia teh Gandeng. neangan Aing melak lauk kantra. Meja-meja dia teh bangkongan hiji nah si bom kan di emang jam tuh di bom-bomnya si wasit. oh Anjirnya lemah ngalerkeun. ini tuh kan di tubai deh Abi itu bae. sugan Ya ngalerkeun masuk ini mah bener. eta masa sih sudah sok teleponan Katakan di ieu deh gawir dah. itu lo tadi itu Terkana apa ya jalana. Eta buka. Gede. Pereh aja. gerimis-gerimis dia nah nama nelpon si bebek Menurut Pak. pemeran dia ganti duit nyanyi kebukuhan ganti nomor nyanyi yang di blok ya dia itu angkat terus yang tergabut sih Oh, Beb. ngapain beb Duduk Pak. bisulan lah duduk gue mah Pada diuk sorangan di situ. Tuhan dua. Lahan pisan ya dari dogoleran air. ada kapika ada kapika gandeng anjing hidup Tergabut aja kan dia tuh. suku satu Link tuh sih teleponan bae. Bosan teh teleponan bae mah. aduh mau boga duit loba teh ka mall aduh jalan-jalan hotel abuh duduk berdua bari makan pizza abuh nikmatnya dunia ini bos Iya. yo Tangkura kelangeunah aing capek-capek neangan. ganggu bae aing kita teleponan sama yang beb teh Aduh, aing nanu ngomong. yuh Yang Beb. yuhu yang awewe aing sujang beca sembarangan Bom, bari main lancai. bisa kan aing nanya bebeb aing Kadang ke kamari kandi aing be balik kamarina teh. Pas kamari nu gulung. ban aing kok yang tinggalkeun ka bebeb aing ke lambung pokoknya teh mangkat deh ngalak alapa aing mah ka bebeb aing lah manis teh ada gua nu kos kitu nu garulung dak sagede pongkal di gulung-gulungannya aing indit jika tempuhan
baronyok pisan balik bae. Seenakan dia terus tongkang si ieu Tongkel. Ya apa buru? Jangan tah. Jangan kali ya. Oh, hese leutik sih mun gede mah nya teh. Bisin keur nyamuni meureun. Tandeng nyamuni 2 poe atuh gering. Oh, darah di aing. Kan dia tuh ya. Bising sampai Ngising be berbahasa dibutuhkeun teh goblok. Aing boga fotona. Endi? Apa aing geus nyaho. Oh nya. Astagfirullahaladzim. Nah, nya. Bising ke jama. Oh, bener. Bising jama. Oh, nyangan ka jama sejen teh. Iya. Sebar nyebar bae nama nyebar. Tanya. Ah, bagus nih kos dia sia teh. Kan aing nangin Ngomong tadi sia teh kumuk. kurang loba eta mah. Gas nya. Iya. Bongkel. Ngerebek letak. Leban lewat tadi dia. Loba meureun Sang sebarkeun eta brosur bae dah. Neng kari hiji. Ais cakal bae ka tunggal jama. Jangan tanyakeun nya. Kenal si Pongkel teh di sini lu. Untuk kita masuk di standar motor. Mantean merem. Ribuan eta he. Euy, next ka dieu. Puntur. Browser. Angel. Gimana itu nak? Perabotan. Iya. Banyak galang di pel. Supaya bersih. Bersih, luntur. Aduh, nyahon. Da urang mah teh nyaho. Aduh, mesti tahu. Aing teh nyaho. Urang naik numpang nanya ya sakadang. Ora, Ya kenal budak ieu teh ya. Bang dihanap ieu teh. 2 poe wae terus dibalik. Kemendakan ya. Makan tuh. Ya, nenek naon, jangan atuh ya Allah. bom, panas semeneh. Oh, yep. Itu bangnya ke. Halo. Sayang balik gue. Ini ane teh mang dua. Tuh. Oh, Itu di ada berkurung. Oh, boleh. Ada bang berkurung. Oh, nah tuh kayaknya makasih, Wak. Oh, nyana tempat nyana yo. Tuh. Mau na teh mun. Oh, dan berkurung, Wak. Wak. Ayo. Ayo. Nyanda yo. Ya, anda deh. Ane. Ada ya, Wak. Aya pakai jane. Ya, ya. Bye. Ya deh ayo jalan. Bongkel. Kok ngelimit bae. Aing capek. Aing murah. Hah? Dan di pegawaian siapa? Dah Capek aing tuh. Aja main beli 15.000. lah mungkin aing. Wah. Oh, bugang-bugang na acan. Kita baju nak. Baju adik aing. Gimana mah? Main, cempal. Gimana mau? Aing balik lah nya. Awewe aing keur ngantokuan bae di hotel. Bisa nyamuk, esen yang ada deui. Yah. Bye, friend. Go friend. Aing mah nyang capek. Mari bis-bisan. Heh, mari bis. Aing poho. Lauk aing kabasihan lah. Aing telah baliknya.